Khensa ku va mi languta channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Vo sesi or vo mhani lava va nga tekiwa va nga vukatini, ku na swilo swin'wana mi kuma ku a mi swi express vuton'wini. Van'wani mi kuma ku mi ri swivuya mi ri makaya, mara mi kuma ku reason leyi nga mi vuyisa kaya i reason leyi twalaka. Na va vukati ku va na un'wana a nga ta ku teka ku hayi squeeze vuyela kaya or makoti vuyela kaya. Loko mo languta swilo leswi mi kuma ku vosesi van'wani vo tihlongola hi voxe evukatini a vo hlongoriwi. Vavanuna va vona hi vona va va endlaka ku a teka tibege a ya kaya. Mi kuma loko i ri sesi loko i ri vukatini i khahlakhahla nuna emahlweni ka mamazala na papazala na tindzisana ta nuna. Loko u ri ximutanini xa wena i khahlakhahla nuna emahlweni ka vana. Loko i lava xilo xo karhi n'wanuna wa n'wi fositela ku a xi endla hambi case wona ku financial a hi pfumeli. Loko mi ri madorobeni na nuna, loko nuna a ku hayi katsa mina teka lexi tshika lexi, i khahlakhahla nuna i n'wi rhuketela mahlweni ka vana. Loko mi ri mitlangwini ya maxaka wena i khahlakhahla nuna wa n'wi rhuketela endla swilo leswi hinkwaswo. N'wanuna a nge loyi n'wana sesi or sesi wa mina a ya ku fastela for 3 days entshaveni kumbe kun'wana, a nge loyi kusuka a ya n'angeni, a nge loyi kusuka a ya ka muprofita wo karhi, kumbe a khongela yena hi yexe kwala mutini wa yena kumbe kwala a nga kona. A khongerisa wena ku wena i teka tibege i famba ya ka n'wina. A nge khongerisi ku cinca mahanyelo, i to khongerisa ku i teka tibege i famba ya ka n'wina i tlhelela ka vatswari va wena. Ende loko va khongerisa ku i teka tibege i famba i tlhelela ka vatswari va wena, a nge ku landzi no ku landza na va ka vona va nge ku landza. Xin'wana hi lexi i kuma ku loko a lava ku ta ku teka tibege i famba ya ka vona, a ni ta va ku fasiterile masiku lama a endle swilo leswiya ni swi nga swi vula laha henhla. I ta kuma ku i fika i tshama xikarhi ka vanhu i ri na nuna wa wena, ivi kuma i teka xilo xo karhi u n'wi tlhava hi xona, kumbe i teka nsimbi yo karhi i ba nuna wa wena, kumbe i teka vuswa or mukapu i haxa nuna wa wena xikarhi ka vanhu, kumbe i kuma ku loko mi ri ntlangwini i teka bodlhela ra byalwa i ba nuna wa wena. I hleketa nga ku vanhu lava nga ta va ri laha hinkwavo va ta yima na wena, va nge yimi na wena, va ta meka xoko yini va mi hambanyisa. Loko va mi hambanyisa ivi maxaka ya nuna va ku sesi wo vheta ti fambile ya ka n'wina a wu na mahanyelo, khale khe hi swi twa swilo leswi. Ka hi nga lava ku ta ku vutisa kumbe hi nga lava ku ta ku khomela family meeting kumbe hi vitana va ka n'wina, a hi ku lava ku ta ti vonela hi hexe matihlo se hi swi vonile, famba ya ka n'wina. Se vavanuna vo tala vo sesi wa mina mi ti vonela, hayi ku loko a miyerile a ku hwi n'wanuna loko i ku lexi a miyele ku lexi miyela i ku lexi miyela a nga tlharihangi. I tlharihile, i busy le ku khongeriseni ku teka tibege i famba, i busy i le ku yeleni ka tin'anga, le ku yeleni ka maprofita ku teka swilo leswi nga swa wena i famba i tlhelela ka n'wina. Se hi leswi ni mi adhivayisaka swona vo sesi wa mina ku loko mi tshame na n'wanuna i endla swilo leswi nga swi hlayela hinkwaswo ivi n'wanuna a miyela, be careful, be careful. Va ri pitbull loko yi ta ka munhu yi endla yini, a yi rhasi to hlamala loko yi ku khomile. Thank you.